Pozdrav svima, dobrodošli na video na ovom kanalu. Kao što vidite, danas radimo kviz pogodite nogometaša bez lica, kviz game Luke Sport. Ajmo u video. Ovo je Ivan Rakitić. Ovo je Edin Dzeko. Gospodin Dejan Lovren. Christian Eriksen. Mateo Kovačić. Kevin De Bruyne. Isco. Gospodin Neymar. Gospodin Luka Modrić. Lajkujte video, subscribe-te na kanal obavezno i followujte me dole na Instagram. Ovo je Cristiano koji Ronaldo. Luis Suarez. Gospodin Poljak Robert Lewandowski. Gospodin Francuz Kylian Mbappé. Antoine Griezmann. Courtois golman. Harry Kane. Jan Oblak. Nadam se da ste vi meni uživali u ovom kvizu, pogodite nogometaša bez lica i kviz game Luke Sport. Nadam se da ste vi meni uživali u tom kvizu. Ako ste već tu sam, evo tu vam već tu piše šta treba da napravite i ovdje like. Te naravno bacite follow na Instagram, mislimo sutra u novom klipu. Imate veliki pozdrav od mene. Ćao!